Anya laki din! Sa dino ti papanam, Lando. Nakapulis ka mat. Pagsayaatan ti papanak, imeng bakit? Anya manen apagsayaatan nga ibagbagam dita, Lando. Nagadulakit din na damdamagam. Basta pagsayaatan ti papanak. Ay. Kalukwan sa manen ti papanama si Kalakay. Anya laki din. Sumanao ka, imeng. Di naklata ka di baybayan. Am-amukan, Lando. Awan pa'y nasayaat nga inaramid mo iti biyag mo. Innakaon. Disturbo ka iti pagnak. Ore din ako nilakaman iti karag na madamdama. Mga anak ko, ni di papanak. Nagawahan tayo tag-party ti baboy, tani aldawan. Sumangputin, dagi tag-paskawn. Nakaya babae, dakay ti makamu ka dagi ti Ricardo ah. Wan, da kaming ti makaamo ka dagiti pang Ricardo. Di kay une agdandanag. Ay, madanagan ang arutan ni aldawan. Sumangputin, dagi tag-paskawn. Lumabasak pa'y! Ni pare lando dyan nagpukaw alumabas. Lumabasak ko na! Wan pare, lumabas ka lata. Agpadaya mo't ni Lando. Anya ngay ti aramiden na dita. Mapan siguro di karayan ah. Anya ngay kumati aramiden na ije karayan kan. Ha? Ne, nagsublimat. Ni, nagsublim ang nagpaisaw. Lumabasak pa'y, pare Pedro! Ay, wan pare lando, lumabas ka lata. Mapanak di talaod, pare! Wan pare, mapan ka lata jilao. Nagado at tao ti matindar iti birthday party. Kabagyan siguro amin dayta dyan nagpapasken. Nalabit ah. Sa bagay, adu mo ti na party ababoy. Kasano numatukul ti aklo ako na dapit raw. Di tay parikot daytan, kaputan na tangdanan tay lang mat nga agparty kan aglutaw. Sa bagay ah. Lumabasak pa'y! Na, itay pa alumanabas ni Parlando. Ay amo ko no nya ti gagaraan na dayta. Ha? Umay lakit di makipangan. Isu nga agpapansin. Ay sinalbagan na Parlando ta nagpuskol ti panagrurupa na. Saan mo't amabalin nga awisan ta ditoy, ta saan mo't ada tayo tinagpapaskan. Sa bali mo't a tao. Ha? Esos, napaanan ijelamisan nga ayan dagiti makmakan. Sus, kababain, ta saan mo't nga imbita daw. Nagadun dagito'y amakmakan, Lando. Sa dino tinangalaam ka dagito'y amakmakan. Anya lakit din ni imeng. Di ka nagdamag. Tinapatag. Adaw, timakmakan, anayawid ko. Ay. Ingaraw mo manen ti jak kayat nga ugalim, Lando. Naggapo iti pasken dagito'y amakmakan na niya. Sa dino pa'y kumangay, bakit? Ada nagpas ka ni Jamyanan. Isaw, tinagkapuan na kita makmakan. Kat, naimbitaran ka amapan makipangan? Ay saan? Ay salbag ka. Di ka la nagbainan anapan nakipangan. Nangyawid ka pa'y iti makmakan. Anya laki din ni imeng. Saan mo't adakis tinaramid ko ah? Nagadupela sa dita. Mangan kakitin. Ramanam dagitan sangpet ko amakmakan. Oh, papanamlan daw, rabiin. Mapanak agpag na. Rabi mapan ka agpag na. Anya ti aramidam di tarwar. Agpag na nga rod, imeng. Ay maturog kan. Rabi una yan, Lando. Di kan rumrumar. Jak nga rod agtuglap, imeng. Tinak man pilitan na maturog, tas anak mata makaturturog. Kasanon no nakasabat ka ititiprong di tadalan. Pag-aramidan na ka pa itidakas. Asino ko mama ititiprong diti lugar tayaw? Awan titiprong diti lugar tayaw. Iso nga awan ti rumpang nga pagdanagam. Natangken at talaga ti ulom, Lando. Rumwar ka pa ila arab-rabi ay. Wala, innakaon. Di kan sumanao dita, imeng. Di na kun oray na sumangpag. Maturog kan tulatan. Taparipid raw. Kanda giti kakadwa na pumaparti ti adda iti dayta balay. Ay, siguradaw nga daman ni nagpaskain. Adu ka tinagsangpot a balikbayan ita diti lugar may. Idayjay. Idayjay manay na.
At da nagungik ababaw eh. Ay sigurado amang rugidan niyag partay. Sinalbagan na pare Pedraw. Di nagpaimot awisin niyo may tumulong agpartay. Bukbukudan damit latan. Nagalasin ti ugali day ta kumparay. Hindi siya manay. Duwan ababoy ti nagungay. Nalapit adwamat ababoy ti mapartay. Baknang ti akin balay iti day ta. Siguradong adomot ti may sagana. Na. Marikmik ti kaldeng. Kaya't asawin day ta. At dapay kalding apartyunda. Nagganasay nga pa nagbiag no kasta. Ay. Nasken amaramanak dagiti maluto a karni ti baboy ken kaldeng. Ay, agtignay akaw na. Agin lalabas a kita yandang agparpartay. Ala, kartingan tayo tagparte kakabsat. Sumingising ti inay, nas ka na makaluto tayo ti makmakan. Lumabasak pa, pare Pedraw. Ni mo pare lando ti lumabas, kakadwa. Nagsapa mo na lumabas dahi ta. Lumabasak ko na, pare. Wayne, lumabas ka na taparay. Day dayan. Nagpalaudan nga imadayaw. Mas dawak man kang kuwana, ta nagsapa nga umarubayan. Ang mga ano, anda papanan na. Ha? Apay manay. Nagsupli oh. Kitaang. Ala, kung nagpweso, nagsupli. Lumabas man nandito ayan tayo ngagparpartay. Lumabasak pa, pare Pedraw. Ay kay lumabas ka lang taparilan daw. Papanamaya. Agsubli ang kijibalay. At nalipatak, pare. Ay sige, agawid ka nga rudan. Nimot lando ti umay dito'y Pedro. Lumabas lang dahi ta. Adamot imot na apala. O adaytan, asidagan dito'y ayan tayo. Pare Pedraw. Isubli ka untoy pala binulog ko kin ka. Ni, apay nga sublim dito. Kat saan mo't adito iti balay may parilan daw. Adda ka nga min ditaw eh. Iso dito imutin ati pang isubyak para eh. Sika talaga. Itis sumlatan di taigay, tayawid ko inton madamdama. Ay, pare Pedraw. Nay, madamamit gayam ti panagluto yaw para eh. Wen, agpaskan di hawayano alakay. Kada kami may titinangdanan ng agpartikan aglutaw. Aya. Ne. Adamit gayam na luto makmakan di talamisaanan para eh. Pagarmusaran, dagiti nagluto day ta. Ay, mabisina kaon. Diyak pa yung nagarmusar lanay. Mabalinto umay makipangan. Total, adumat tinalutaw. Ha? Isa na balay. Tumulong ang agluto no kwa. Ala mga alakan. Yung ka mga ala iti pinggan mo ta, garmusar kan, landaw. Ay, agyaman na ka, pare Pedraw. Makmakan man ang tinsangput mo, Lando. Ay katuan iming bakit adaiga daw, pansit, adobo, kandad dumabay. Asina o tinagpaskan? Jay ngay, lakay ahawayana o ijidaya. Inimbitaranda ka? Ay isahan, agin lalabas aklaeng itayanda pare Pedro nga glutlo daw. Anya? Ay kat inimbitarakon ati bagbagay, tapno makapanganak mo titikarnay. Ay salbag ka, Lando. Nagpuskol at talaga ti panagruprupam. Uray saan ka na imbitaran, mapan ka? Anya laki din ni Ming. Agsao manin. Mairan ranod ka matitar aramidag. Lumabasak pa dito'y paraangam, tatador. Nay, si kabagayam lang daw. Lumabas ka lang ta. Nay, madama kamot kayam ngagmirmirienda, tata. Way, lando ba raw? Pagururayak kanilanay nga nakaw. Apay nila, nay, tata. At nga min ng ibaw na kingkwa na. Napanggimatang iti pagrikadaw. Pagrikadaw, kunayaw, tata. Way, adu arikado tigatangan nilanay. Kasangay ko nga may nintong bigat. So, partin mi man, di ka kay suna baboy ka. Ay,
Advance happy birthday, Tata Ador. Hey, agyaman na paraw. Adulaki dito may maki-birthday, Tata. May sa baboy ko naman. Ay, dagiti lang asidag, kakabagyan may tinimbitara. Basit mo la baboy, may sagana. Ah, Adalaki di pagsasangwan may nga kakabagyan, mapalina, inlandaw. maday. Maday talaga. Makaungetak. Apa yan, Lando? Asino ti kapungtot mo? Di nakpay inimbitaran ni Tata Ador ngagpas ka ni tangal daw. Anya? Nagsarsarita kami pa idikalman. Dagiti la kano asidag akakabagyan natin biteran na. Matlagayam. Apay, kabagyan na kaaya ni Tata Ador, Lando. Saan? Oh, apay nga rin ngagsaksakit tinakam mo, asaan ana imbitaran? Kaya't ko kumama ti makipangan. Ay salbag ka, Lando. Day talatan ti amom nga aramidan. Ha? Amo ka untaramida, Kimeng. Anya mananday taan na panunot mo. Mapanak agin lalaba si Jeep paraangan da Tata Ador. Bareng ayabandak nga may makipangan. Makitkitam ka diti makitkita, lanay. Wan, nilando mo ti lumabas. Agsipot-sipot, tumalangkyaw. Adaytan, lumabasan. Lumabasak, Lanay. Pare Pedro. Kunakon kat, agin lalabas mananday ta. Lumabasak, kunak. Ay, lumabas ka lang, Lando. Ay, nakaw, Lanay. Lumabasak. Dayay, nagbuntog amag na. Pasaray agsari madang. Nay, nagsublay. Nagsubling paiso. Adaytan, Lumabasak manan, Lanay. Pare Pedro. ay lumabas ka latta, Lando. Sinalbagay. Talaga adidag ayaban nga o may mga na. Imbag pa ni Pare Pedro. Taka na yung imbita daw. Ay. Maday. Madia talaga. Saan anasayati kastoy? Nasakit tinakam ka. Rumbeng kumamad nga ayabanda. Ta umayap mat kumamakipangan. Ay, uwin. Uwin niya pa isaw. Ay, amukaw na. Ada na panunot ko nga ramiday. Tapno makaasidig ka kay balay dalanay. Agtignaya ka. Ni pare lang do ti sumunga dito ibalayaw, lanay. Hun nga agpaisaw. Agin lalabas man nga taan. Ada mo imot na awasay. Ha? An-anon na kumadjawasay. Adaytan, nakaisom asumungan. Nanay, may kuman isubli to'y wasay yaw. Ha? Binulod ko dito'y awasay, di na palabas pa alawas kini tatang maong. Italaeng ka, nalagip kong isublay. Anya? Ni. Madamamot gaya mantikaan. Adumat gayam ti bisita yaw, Lanay. Ha? Wan, Lando. Idi sumlat tanday tawasay, di taigid. Sige, Lanay. Ay, mapisina ka. Lanay, mabalin ka diti makipangan. Kwa? O sige, Lando. Ingka mangala iti pinggan mo, tamangan kan. Agbain kamot iti aramidem, Lando. Napan ka manen nakipangan, asaan kamot ana imbitaran. Anya laki din, ni bakit? Di ka kitagyaban, tadamanin insangput ko makmakan. Yak ka nang dagita nga insangput mo. Amangan no agsakit pa'y ti tiyan ko, amangan kadagita. No di mo kayat akanin, siyak timangan. Sayang dagita makmakan. Sika ti pagsasaritaan dagiti ka aruba, Lando. Agin lalabas ka kano, iti ayan dagiti agparpartaken aglutluto iti pasken. Anya kumangay ti bibiyang dagiti karuba. Umapal dalang Agbain ka kumamalt, Lando. Urayam nga imbitaran da ka dagiti ka aruba. Saan mo nga imbitaran ti bagbagem? Anya laki din ni Imeng. Sumardeng ka na sumanao.
Mabasak pa'y, nananing. Nay, si kaamot gayam lando. Nay, madamamot ipaskin dito balayaw. Kasangay ko ngamin ita. Iswa nagsagana akmat para kadagiti anak ko kan apo ko. Aya, Papanam ngay barok. ako lumabasak lang, nananing. Ay, sinalbagay, di nakmat awisin na makipangan. Isupay mo't nga ron tiginagarak dito eh. Ay, imot abak-bakatan. Ada ka di ibagbagam lando. Ay, awan, nananing. Sige, inakaw na. Ay, awanan ba inday ta bakit anay? Saan ang makarik na? Nagalas lang aro din abakal. Nagalas pa iti ugali na. Di ka magmag na dita lando. Naganak day aso may dita. Anya? Ay, sinalbag! Ay, nagdakil nga asaw! Nirniram na kaon! Ay! Kinagat na kong ti asawan na ikaw! Nagsakay! Ay! Dayta ti maganab mo nga ginlalabas. Dayta lamak makan ti adda di ka panunot mo. Anya nga ita, kinagat na kan di nagdakil nga aso ni Nana Aneng. Nagsakit ti kinagat ti asaw, bakay. Ay, pasol mo matlang ti amin, Lando. Agnakam kamot siguro itan. Daytay kumasaan kan ama kapagnakal tapno agsardeng kan ama pan makipangpangan asaan kamot ana imbitaran. Nagsakit na talaga. Ay, itarayin na ko ni ospital. Dayta ti maganab mo, Lando. Agnakam kay tan. Sakit na talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Hey! Salbag ti amin na salbag! Salbag dumanan inton madamdama! Inton rapi! Sagpanag! Aging kaaldaw sa grapi manay! Salikide! Ay, apo nga. Nabarbartak ka man na niya. Anya kamot nga. Ha? Ay! Si kamagayam, Maria. Kita ka di dayta. Gapo iti kinabartak mo. Sa anak pa yun ang mailasing. Anya kamot nga. Makauma adi ti kasta nga ugalim. Ano? Awan lang aro din di maitultulong mo kanya kya. Ay, nagadumanan nga ibagbagam. Oh! Ay, nukas talata na kanayo nagsinatalaangan. Makauma ka nga. Anya? Nauma ako ni ti kasta nga aramid mo ya. Napatpatag pa yun ti arak ng datao. Anya lakit din nga. Ay, awan mo, Turyong. Ipangpangrunam to mo nga hindi ta kinaartak mo. Ana? Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Maria. Nagsingpot ni Maria ngam inabusom to mo, ti kinasingpot na. Ay, uy, ngaraw na na. Kasta una yung babawi, ngam talagang empay-paiso na, tipim manaw. Nagawit na ili da, nana. Intugo na liwliwa. Liwliwa nga ibagbagamat. Ay, talagang awan ti umuna babawe, Turyong. Maamiris mo laang ti kinapatag ti may sa abanag, wano may sa atao no awan ton a makitkitam. Adal day taken ka, sapay la kuma, tanoad dan tumadan, ti sumaro no a babae ti biyag mo, ay kat baliwam kumamatan, ti kinamanginom mo. Ay, una na. Magbalbaliw ako na talaga. Talaga
kaya mapinanawan na ka ni Maria, pare. Ha? Asino, may tichismusa na kay bagay iti day taking ka? Burloloy? Nay, saan ka na mas daw, pare? Amumot hindi tao dito lugar tayo. Naparpartak nga agwaras ti chismis, ngam ayuda. Ay, sa bagay di ah. Ngam pudno, pinanawan na kan. Si kaki di mo. Way, pinanawan na ka. Nya laki din. Ano niya? Naragsakan, tanasong bata kong di saludsod mau. Agpiyastakan. Awan na karon pare. Sapay panaglalamag kita. Kaasi ka mat, ngawan kakap-kap mo, toroyong. Saan apari ko dahi ta paray? Iti dahi to yakin na taer kaw. Parikot ko aya na kita. Pulos. Anya? Nagaduli tayo, iigin no talaga kayat ko paray. Oray po tam, into no may alawas, at da isang pagkaw ko naktumay. Dahita ka man pare. Kas kalag suksukat iti kawas no agsukat kay ti babaya. Sana all nataer. Nyalagi. Saan mo't apan ng ilas tao ngam no bilang taaklunan na? Ada mabuko ko apalay? Yan. Ha? Wain basyang. Puno ti bagbanga. Iso asapay ako mataklunan. Nakaw. Promise. Saan kanto pulos nga nagbabaway? No siyak ti ayatay mo. Kin ipatagmaw. Agbiag ka akas na prinsesa. Kung nagtumay. Sapay la kumatapod no amin ito ibagbagam, Toryong. Apay, anya ti panagkunam kanya. Ulbaw. Sana ang ulbaw niya. Malaksi ti kinataer ko. Sana ang ulbaw do. Pud namin ti bagbaga. Basa. Kaya mo asawan, inyawid mo, ti bagbagam ang babae pare. Ay katuwi na. Apay kapaw. Nyalaki din. Talagang himpay-pay sumada. Ngam, nasingpot ka di mo lang nga kasi ti kinasingpot ni Maria iti. Amangan ki di mo no saan tumanon ang makaanos kang ka pare. Si Kaki, di mo pare. Kaslamla ko na, nakalalas ti ugalik mo ta. Saan mo dagas sa pare? Nakunak lang ah. Tani Maria ngamin iti. Kat inananusan na ti kinamamartek mo. Basta tinapatag itake, adan ni Masyang itibiyag ka, oh. Sapay la ko nga ron. Tamaanusan na ti ugali ken aramid mo akaskin ni Maria pare. Ay, iti di abiyag. Salbag. Hay, salbag manay. Unay kan? Nabinta pa yung kastakit din kar aramidam? Edi kalman, napam ka iminom. Sa ita, nabarbartak ka manan? Ha? Naglamok lang aro doon ti panawon. Imbes nga adda ka dito balay akakinapkap ko. Ngam saan mataray tamot arak ti mapan mo sang sangwan. Ay, salbag kiti! Nagado ka nga mo. Igidgidan mo ti panagin inom mo itinalamis a panawon. Papananangay no san alumsak. Hay! Lalaki, dito nga ibagbagam lumlumsa nga. Apay, kapoy. Pudno matsana ya. Naglamin lang aro doon. Uminom ka pa'y. Nagbatit lang aro doon. Sakat lumsak. Ay, anya lakit din. Kisulnutin, Yaman Sulnotan niya. Ay, nukas nalatan na ka na yun. Jaklam Montoryong. Nay, sumipngatan ngam umay ka dito'y balay may agkat katawa. Oh my God, pa ipapas ti pa nagkatawak na ana. Ha? Nagkarumot ti kabarbaro a girlfriend ni Toryong. Hay, no kasano ti kinasingsing pati din ni Maria. Isumot ti kinangiwat ti wanan bay na babae. Aniya? Nakapigpig sa tingiwat na. Nagpasit ka no ti mabagbagi ni Toryong. Sakit, uminom pa ita arak.
Igidgidan na itinalami sa panawan. Papananangay ka no saan alumsat. Ay, chismosaw. Nakangagamot iti dayta. Ay na, amuyo matan. Kasla adigi lang tinagbadan ti balay mi kadakwada. Nangag ko pag sarasalitaan data na barbartek ngamin manin ni Toryong. Ay, una yan talumsak. Nalabas. Wan, lumsa ka talaga. Pudno man ngamin nana. Naglamis ti panawan. Sakit arak pa lang ti kanayon na nga inuman. Lumsa ka talaga. Ay, uray po utam nana. Saan ngagbayag? Panawan damanan ni Toryong. Salbag! Ay! No kastamlat na nakanayon. Nasaysaya at pa panawan kan, Toryong. Anya? Ay, unay kan pa siya. Saan ko mamakasta mo? Awan lang nga rin ti maitultulong mo kanyak. Di ka pa'y maitad ti pagragsakak. Ay, salbag ka. Unay mo iraw na mo kami mo dahi tuwin. Ayak! Dahil tala inom mo ti amom nga aramidan. Tunggal sumangpat ka. Limsak! Panawan kan kunak tumad. Nagrabaw mo tin. Dahi rason mo ba siya? Dahi talaka mo limsa mo ti bagbagan. Nga laki ni. Na mabartak ka, kunamlan asino ka agpuk-kapukaw di tayo igid. Ngamintan makaawid ka, limsak mat, ay salit! Ay, pangasim mo ba siya? Saan na kumama panawan? Kasano ako ngayon bilang lang. Ay, makamu ka! Iso siguro pinanawan na ka ti girlfriend mo edi, gapo iti kasta nga aramid mo. Ay. Nagbatit lang nga rodan, inom ka pa'y lang nga inom. Ha! Panawan ka kunak tomat! Ne, itaman pa saan ka amatagtagari, pare Toryong? Nako, nagunag pa iti sinnaay mo, pare. Kasalada na unag pang panunutam, ha? Pare ko kuman ni Basyang pare. Ha? Tapin ni Basyang, pare. Pinanawan na ka man, ay? Saan pa yung magkidi Ang kanayong ngamin nga iso ti bagbagana. Ay, pare, amangan mo't ngamin, upod no tinadamak ko. Ha? Naglamin lang aro dun ti panawain. Arak pa'y lang ti kanayon mo sangsangwain. Papanan lang ay ngagpaiso no saan alumsag. Anya? Nakadamagan mo itinayta mo parilando. May lumlum sa nga. Siyak pa'y, mangag ko amin ti saan amang mangag pare. What? Nagbatit lang aro dahin. Sa lumsag pa'y lang. Papanan na ngay at talaga. Ay, panawan na ka nga talaga. Pare ko kung araw pare. Kasano ako ngayon panawan naman na kasi tinaramin ni Maria. Unay, ngagpaiso ti biyag ko naya. No ni Maria kat pinanawan na ka, gapo iti kinamamartik mo. Ni Basyang mat ita. Panawan na ka, gapo lang iti rason alimsak takiret. Anya laki din pare Toryo ngayon. Nakababae, napakaistoryaan ti lalaki. Ngagpaiso. Pangaasing, mabasyang. Idisam na kita pag ngayon mo, pangaasing. Saan na kumama panawan mo? Ano niya mo dati mo? Awan, di makaanusgan ka kunak tumad. Ay, kwa. Ikaring, nagbalbaliw akong basyang. Basta saan naklaan nga panawan. Ay, saan? Diyak lapat yan day ta, karing-kari. Nawayakan, nguminoming ka na kay kahit mo. Ha? Di pa lang agnanayon alumsak ti salit. Anya? Ay, talaga ka di nga iso lang ti pare mo na italim sa... Tidwan! Oh. Imbes nga agsapol ka iti solusyon tapno saan alumsak, ngam saan mo takarkarwam lang. Gapo iti kay inom mo iti arak, igidan mo ita pa naglalamin, awan lang arod na batin. Aha! Awan ti babaya makaanos kan ka kunak tumad. Day tala inom mo ti pangrunam. Ay, anya laki ding. Awan mo, Toryong. Awan mo na talaga. Hoy! Ay! Chokoy! Saan ka mama? Kung manatawa nita. Nagalas ka baklaw. Awanan. Pinanawan na ka ni Basyang gapiti parikot na kin ka. Anya? Ngampot numat nga minti ka
kanayon na ngay bagbagakan ka. Akanayon kumatamang mangag. Tanagpigsakit nga ro tangiwa na. Naglamis lang nga ro dun ti panawan. Sakit igiddan mo pa ti kanayon nga uminom. Papanan na ngay no saan alumsag. Ay, sumardeng ka ta napudot ti ulok itang. Oho! Napudot dami na babae ngayon awid mo. Kat pagpapanawan da kan. Gapula ang ditakirot alumlumsag. Anya laki din. Nita, ituloy na jo. Nay. Makapalag! Naimbang pa'y kanyak. Taurag ag-ay sa aming aglawlaw. Uray ibagada abakla kasan alumsag. In fairness. Kaya't wasawan, awan ba nan di ba siyang nagtalaw manan? Katuan, nagtalawan. Tas siguro tinangag ko saritaan day di na minsan narami. Kanayon ka no lumsag ti karet ni Toryong. Gapiti kanayon na pa naging inom. Ay! Aniya, ay uray day tan arason. Ay, oras siya kamat anana. No kasya mo't lang nga nagbati lang arudan. Sakit ka namin pa lang nga uminom. Ay, talawa ka talaga. Ay, sika talaga. Makanaanos mo, titikas siya tao mo. Naglamin ti panahon nita. Imbes ko maakadwan na ni Basyang ijibalay da no kasya nga wan trabaho na. Saan man? Taarak isang sangun na tawa ng bain. Kat, anya ngay nga raw, pag nakman na Anya nga ita, tinalawan da lang aro ti salit at Toryong. Ni Maria Idey, saan akas na ti rason na no apay at tinalawan na ni Toryong. Parikot na laang ti kanayon na apa naging inom. Ang ni Basyang, ti parikot na ti karat na alimsak. Ay anya lakit din, nagrabaw. Ay napaw, kunaklaki din wa sino ti kasla nakakaasi ang masabat ko, si kamagayam Toryong. Nana? Kasla nakaragdag san ti parikot mo, iti kastalangam. Kailiw ko nga minan. Di ba siya? Nana? Ha, apay talaga ka di asaanan nga agsublay. Awang nga rin, nana. Saan nga agsubli na ijay? Talaga pinanawan na ka. Ay, basol mon sa mga me, no apay pinanawan na ka ni Basyang. Unay ka na ya, Toryong. Ay, makapasin na ay nga rin, nana. Parikot nan sa kanong aminti kwa. Kanayon alumsak. Ni nana mo. Pudno mat, dayta ka no ti parikot na kan ka. Ay, apo aya, no ni Maria Ide, anak kasingsing pat, pinanawan na ka, gapulang iti kinamamartek mo. Gamita, pinanawan na ka ni Basya, ang gapulang iti kanayon alumsak. Ay, anya laki din. Chismusa talaga na dyan bakla dyan. Wan, isaw tinanging baga kanyak, ngam amin ang manwan no saan. Dayta ti pudno. Di kanto mga minbaliwan na ita kinausam mo iti arak. Anya nga ita, pinanawan na ka lang around. Awan mon pare. Kasla binagkat mo ti lobong, iti kasta lang ti rupam. May isa ka mo, pare. Imbis nga i-comfort na ka, kumpare. Basta pa lang, di magbagamay. Comfort nga ibagbagam mo nita. Ni. Kat basol mo ngamin. No apay, apampanawan da kadag iti babae ngayon awid mo. Unay? Pare, dahito lang ti may bakakan ka. No amom ngamin abatit, saan mo nga igiddan ti kanay na panagin inom itaharak? Sakit naglamin ti panawin ita. Papanan lang ay, no saan alumsak dayta. Sana ya? Ay, si kaki di mo paray. Makapasair mo tinitirik na dahil nga ibagbagamay. Oh. Ay na pare, ibagbak lang ti pudno. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay
Panang Tarabay. Anyalaki din! Manong, kaya't kung ipakulot da iti buhok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na iti buhok ko aribanded ka. Kasi ka man, kulot man noon na tibok mo, napintas ka lata. Dayta ka man ako na akon, Manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang aro din iti buhok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo di 13 month pay, Manong. Ika naman mo di pagpakulot ko iti buhok. Anya, Alamit din, Manong. mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kan nakita, akit mapanakon. Excited ako na makakita iti lang kakulot ti buhok ko. Kahit mo asawan, mapan ka ni ili ita, beshi. Wen ko mabeshi. Nakadigo sa ngaro din, oh. Sana all beshi. Ipakirl na ti buok na. Ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban ti buok ko. Si Kaki Dimot, maipakir ko laeng ti buhok ko, tada 13 month pay ni Manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yun ang mamat ti pagpariban ko. Barang maipaunat ko ti inang rag abuok ko. Ay, katawin na beshi. Ay, katalangarot amare. Tapno saan ka ang mamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buhok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsaritam itay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no yiili. Kunan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngam sanak mat amapan. Tawan mat ti mapan ko gatangan. Anya ngay kano ti mapanaramidan iti ili mare? Ay kat mapan agpa-beauty Amo mo tin Linda kat ay aywana na talaga ti buok na. Hasit na dayjay ka. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay si Kaki Dimat. At da kano nga min ti 13-month pay ni Manong na. Di mawat. Kat iso ti pagpakulot na. Sigurado da ita. Kalpasan ti panagpakulot na kundi pag napagnamanan iji arubayan da. Irampa-rampa namanan ti kakulkulot a buok na. Si Kaki Dimat kumare. Iparibal mo man ngamin day takbuok mo Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawa takmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang aya ti makabal nga agpapintas ita? Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay, nawin, ante. Naimbag nga rin sa anak na panijay parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang matbangir ti ayan na. Oh, kat, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumante. Apa, itapay lang, ma-imagine konti langam numakulot ti buok mo. May bagay ka dimot laang kanya, ante. Ay, katuan ang mga numanayunan to, ba't ti agaram kan ka? Ni ante mo. Pudno ti bagbagak, mala, aginanakabiit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalata, tadamot ti kape. Sige, ante. Agyaman ako unay. Lakay, kaanom ang maala ti 13-month pay? Ikanak to man iti pagpariban ko. Nilinda ngamin, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan to man ti awanan bain abakla. Sigurado na ita. Amo mo tinda kayang agasawa ka pasigada. Piling da mo yun.
Feeling nanto manan, kat isula ang tinapintas dito lugar tayo, gapo iti pa nagpakulot na. Mala, di ka madanagan ba kay? Tapaman ang maalak ti tarin man pay. Ikang kay ti pagpariban mau. Agyaman unay, lakay. Apo, nagpintas mo itong tabok mo, ading ko. Siyempre, amanaw. Kasla ka mo itong daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano nakang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok ah? Kat asino nga iti nagpakulutam iti buhok mo, ading ko? Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka na Manungay iti singir na. Ay na, 4-5 kumaang, kapot a presyong kakilala. Ay kaya natawara mo. Nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at ako si tisigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam, santog baliw. Nangina na iti agas, nga inusar na iti bukuan niya. Alang nga ron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13 manpek? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na, nakapimpintas mo itong data impakal mo, abok mo, Beshi. Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya. Tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang di sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya? Sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apang panunutan na iti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasalang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takas na ter aramidam. May stress ka laang. Maging kulupot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudak kan ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buhok na? Ejay ka no parlor nga anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapangkakati mo tagpakulot. Sana kagpakulot, Mare. Ipariban ko dahi ti buhok ko. Wow! Sana all ko nagmanlatan. Apa ti panag ko na ni Linda, iso lang ti ada kabaulan nang agpapintas. Oho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na, adamot ati 13-month pay ni lakay ko. Ada inten ni Anton na magpariban ko niya. Nasayat ka din o kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, Mare. Masigurado ka na pimpintas to tilangak, kanti buhok ko, kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Dayja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wan, Beshi. Kabahan ka na daw. Puuna yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumkompetensya king kwana. Tapno ibaga na ti kasta. Wan nga rod, Beshi. Jak manamukan ko na. Kahit napangaro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron Tanako na naman itikalman nga itati papan na. Nasiyaat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Dala ba yan? Ha? Apay, nagpariban ayakit pumintas. Buklang mo ti pumintas. Imposible mat ano karaman ti rupa na. Kurak! Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti rupa na. Puutam da ita.
Naimbag man ta dito'y parlor ko ti imayam pureng. Wan amat, si kamot ang timona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo mat ay tabuok mo. Saan ante? Ang raglang araw ng tibok ko, alangan mat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuon nasaya at tanapanunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga nusaan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tan pureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Ngam presyong kakilala, ay kat umdas day tan na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang timona. Ang alangarod, rugyan yung tibok ko. Excited na ka makakita, iti lang ang karibanded tibok ko. Anya mo tan? Awan mo't nagbaliwan ti ropak? Salbak! Nay! Pengekas mo tilangan pa kay. Ngunit mo natangay. Ha? Kaslawang mo, tinagbaliwan na tiyo. Nagparibang ka kaniwan no saan? Lakay mo! Makikita mo't anaon na tibok ko. Kanakulayan pa yan iti light brown. Oo na yan. Asino yatin ang riban iti buo mo? Nyan ti mo na nga rod! Anya! Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong tipunaw. Awan nagbaliwan ti rupang pureng. Isulat ta mga isaw. Anya laki dik, imalas tupay. Anya? Siguro sa ngayon narami daw so nadya mo na titrabaho na tiyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tilamayan na dita po umay. Isugarod mo't lang ti pampanunotag lakay. Alabayang, tamakang kanya na dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na diyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahan mo king kuwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gaya man taon. Nagsapa ka man ngay may dito parlor ko. Agpapukis ka kaday. Agpapukis na. Amaw, sika pa muna. Awan serbi ti trabaho mo. Talaga kwarta lang ti kaya maw. Ha? Eh kwa, mabit lang ang taon. Ada ka di parikot mo. Ay kaya kaya! Tapnan mo man niya. Timbayan ni Puringking ka nagpariban na kayo nagkapukan niya 13 mampay ko. Uli mo lang. Gumawa mo serbi. Di mo nagbalo ti ropa na. Anya? Anya ka nga niya. O mo nagbaliwan ti ropa na wala lang aruling. Isulat na mga isaw. Kasla sana nariban ti buhok na iti na maiyam. Mabit lang. Tapno ang mamatan niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Pureng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Law-lawagak lang Saan mat nga men, nakayat asawan. Ano yung pariban mo ti buok, ti asawam. Kat pumintas karaman ti roba na. Anya? Buklaang ti pumintas anton. Saan ko apakabasulan no kalpasan ti panagpariband na kat aglulumbalat ta nagiti kamuro kas kadaan niya itirupa na. Aya! Kung naklaki din na naramid ko amin akabalak para itibok na. Ibagam kini Pureng. Yaramid na itiwagas tapno maikat nagiti kamuro na. Tapno sanda ka pabasulan. Nagpariband kat buk lang ti pumintas. Saan nakaraman ti rupa kanugalay. Mawa naman tam! Yan laki din! Funny. Ew! Nakababaing! Ha? Anya man ang daitabishi? Di dyan man nga Anton, agasa man, napan yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-serbi, ti pa nagpariban ni Puring, kan kuana. Tawan ka no, at nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi kalman. Ay po na yan Anton. Konsentidor mo ng asawa. Diyos mío, Marimar. Makakatawa
Awak laeng. Tatipanag ko na siguro na Anton. Kat no agpariban ni makat na, pumintas karaman ti rupa na. Agraraman mo ang anto. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay ng laki, di na tangin naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, Beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga imbagay di may ka di parlor, apati kumaday tarupam kat prilansyak kan kinulaya kaon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti naramid day jay nganton, imay di parlor ko kasi tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariban, pok lang ti pumintas. Nagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot ngamin ay ti mabalin a pangikat mo. San atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman anti Mona. Ay, pasensya. Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nagsweldo ka kaday ni Jedan March, anak ka. Ha? Ay, tatang. Naala ko na ti swildok, di pala ang rabi eh. Ay, kwa. Ada ko makayat ko agatangay. Pakasidsidak unay, anak ka. Anya day tatatang? Idi pa'y ngamin na minsan na makasidsidak iti karni ti baboy. Anya? Wan. Isu apa nga asim man, day kanak iti igatang ko iti karni ti baboy, anak ka. Isu ko mati pangaldawan ta. Day talagayam tatang. Kunaklakit dinoan yan. Ala, mabiit laang tatang. Ala ak tiwalit ko, iti salad ko. Ay, agyaman ak Maria, anak ko ah. Ikanak man iti kagudwa kilo akar ni ti baboy, Maray. Ay katwan apay ngay akagudwat kilo laang. 2 kami laeng kini Maria nga agsida. No may 1 kilo nga main, amangan no saan may maibaws, kat sayang tulaang. Sa bagay mo't kit di Mantoy ti bayad ka, Maray. Nay, nagdakkel mo't tanday ta kwartam paray. Bigbigat ngam sa nga ribo ti kwartam. Kwarta ti anak ko day ta, Maray. Makasidsida ngamin iti karnay. Iso adim mawat akong kingkwana iti igatang kaw. Amok nga may nakasuswildo na ijay anya laki din. Kasta ka day. Ay na, nagswerte ka talaga. Taadda anak mo a dramatista. Ha? Iso abilibak iti kinatalintado ti anak mo paray. Malaksid a writer, dramatista pay. Manmanaw tinapagasatan an naikan iti kasta atalen. Apo, anya laki din. Kaslasaan ang mabambandog nga agsasaw. Sao dala asaw. Ne, sino man hindi bagbagam ayapan niyang? Asino pa'y kuma? No saan na day jay dramatista kuno iti Danmarks? Ha? Ni Maria tikayat mo sawan? Kat isulaang matyagin lalaing a dramatista ken writer kuno iti Danmarks a drama. Agin lalaing ti awanan bain. Ha? Dayjay, anya laki din? Ay, anya?
Makitkitak nga min dagiti ipopost na a videos iti drama da iti Facebook. Agsasaw da nga agmalmalam. No maminsan sapay katrabi iti panag-record da. Isu nagpatpatnag da. Anya ko matiparikot mo ngay iti dayta. Na, nagalas nga ro dakit kitaan. Ken maysa, kas itinakunak. Kas lasaan da mga agsasao. Sao da asao. Ay, una yan. Ne, Kas lawan sa bali ang mabalinda at trabahuan. anya? Nagpig sa titudo, paawid ka pailaan, panyang. Ah? Ayun na. Naggapuak ejayan damari Wilma. Nagmalmalum kayo manen ang nag-iistoryaan niya. Ay katwen anya pa'y ngay nana. Awam mati maarami di jabalay may. Iso na panak manan nakikaruba Ay, na yan. Naimbag kayo pa, itasaan kayo ang mabambanog ng agsasaw. Anya? Katwan mo, agasam man, mapan ka itibig bigat. Rabi no agawid ka. Anya laki din. Ay kasta talaga, anana. Mala, agawid ako. Tama nga no agurura yan ti asawa. Puo na yan. Nagawid ka pailaan, panyang. Di ka paila inalamin a kaus mo, ta ijay kan anagyan. Anya? Una yan. Nabambanuga ka naggapo ijay talon. Ngam sumang patak. Siyak pailaan tagluto iti makan. Ay, kwa. Ngam sika. Hadda ka lang ijay balay da Wilma a makichisismis agmalmalam. Ay nangala ka kuman iti pagsukatam, tapno agmalmalam, agpatpat nagkayo nga agchischismis. Anya kalaki din lando. Kasangsangpet ko pa'y langam, kastakit din ti paspasungad mo. Na, kahit, anya nga ruti kayat mo? Agpalakpakak nga awan pa'y naluto amakan, mabisinda taon. Alahos ton! Nagkadua sa agluto ako. Ay, sanan? San ka nga agluto? Sana bali tanabsog kan samutan iti ado nga istoryayo. Salpagkit di. Uray saan kan nga agluto, uray awanan ti mangbangan. Pag iso nga ro dalim mamas na kajayan da Auntie Wilma di kalman, sika ti pagchichismisan da. Anya? Saan ka kano ang mabambanong agsasao, nagdram-drama kayo? Ha? Apay ko mga ibagada ti kasta. Dahil man na panyang, tinakaibagay ti dayta. Puo na yan. Anya nga taaya ti issue iti panagdram-dramak. Saan kumat nga anuan da pa niyang? Kan maysa, natural asuman na o kami no agdrama kami. Alangan nga rod, asin ninyas ti panagdrama mi akas laumal. Anya lakit din. Amumatin Maria, kaslasan ka anaruwa, may ugali da di ababae. Sa bagay mo't kit di Tila is-isyoin na da di ababae. Ang pangasim ha, tasan ka kung mga agpapa-apekto, itanyaman ng ibagbagana. Amom da di kat naglulaing amang dadaal. Yo, my friend. Iti kastoy a kinabatit ko sa anak a basta-basta ngagpapa-apekto iti chismisan niya. Maumadan tulad na ka di. Noan niya launa iti issue na iti panagdram-drama kaya. Salbag. Anya nga tayo hati parikot na dahi apanyang kanyak tatang. Apay ni panyang anak ka. Siyak madgayam ti kanayon na amapan ichis-chismis di anda Auntie Wilma. Anya? Wun tatang, apag iso alimabas ni bakla di ayan da Auntie Wilma, nagan ko kano tinangag na apag chichismisan da. Ni panyang kano ti adto ti sa una kat. Ay, una yun na panyang. Taulti mo pa nagdrama, iswan na. Wun nga ron, sa anak kano ang mabampan nung agsasaon nagdram-drama kami. Ay, una yan. Anya? Ano sak ati sumanaon no agdram-drama kami tamabaybayadan mo ti panagsasaomi. Isu ti paggapgapon ti sweldok. Isu ti pagtataudan ti maisasaang. Malabay am kalilatan anak ka.
Saan mo ngay kaskaso da di apanyang? Note ko nana, kat sa anak ang mabambanong agsasaw iti drama. Ayos laang tamabaybayadan. Ngam ni panyang ngay kuma, saan ang mabambanog ang mapanagchistismis ni Takaroba? Awan pa isweldo na. Ay, wine. Husto ka iti dayta nga imbaga manakaw. Ti panagsasaom iti drama ket adda bayad na. Ngem ni panyang ket awan. Mabalin pa'y apakaikulungan na. Nasaya at ay may ka dito'y isturko, si Kapanyang. Ah? Taapay nana? Ay, apo ka nga main, dahi ta kinalaing mong agchismays. Ah, anyat kaya tiyo asawen? Apay, anya nga min ayati na pamuimbagbaga ijay ayan ni Wilma, may papankin ni Badet. Imbagam kanaw asaan ati asawa na ti ama ti sikugna. Katpudnumit nana. Apay, adda ebidensya am takas na ti bagbagam. Ay na, di manon kinni Badet day ta nga imbagam. Nakuna na kanyak itay nga idarum nakakanaw. Anya? Napanan ay ijay barangay hall. Mapan ka no agpatulong no anya ti umno nga aramiden na ka. Tapno agsango kayo ijay barangay. Panaknakam day ta anapan mo ing chis-chismays. Ah? Ibagabagam iti tattao asaan amabambanog ni Maria nga agsasao ijay drama. Ngam at least tamabaybayadan ti panagsasaw na. Ngam si kangay kuma, saan ka amabambanog nga agchis-chismays? Makaswan ka pa'y, anya laki din. Anya? Adday ta, nakaswan kalagad nga rod panyang. Lakay. Sangwam tiin kaso dagan ka asik sika awan bibiyang ko. Sigang matinagar-arami diti day ta. Ay, lakay. Pangasim kumamot ah. Tulungan na. Aha! Sika laang ti agar-arami diti day ta. Anyang ka po kumaatulungan ka ngay, sangwam ah. Irwar mo ti ebidensyam asaan ati asawa ni Badet ti ama ti sikugna. Napan mo pa yung chismis ni Maria ijay ayan da Wilma. Napan mo ka no imbagbaga asaan ang maumuma asumanao ijay drama. Ha, at least ijay drama at dabayad na. Ha, iso ti paggapgapuan ti pagbiagda nga agama. Siga ngay kuma, ha? Lakay. Ay, saan ka amabambanog amapan magkichismis? Nakaswan ka pa'y gunggunam kidi salbag ka. Oy, nasayat mo na nagranata si Kachismosa. Ne, apay akas ta ti panagsasaom kanyak si kaabakla. Hoy, sana kabaklaan niya, babaeng babae ako. Ah, Oh, kita man, mas napimpintasak pa yung ada yung amsika niya. anya? Kaya't ko laeng, ngay pagkaamukin kaanapan mo't ni Lucia, di barangay Holitay. Ha? Napan mo't nagdarom, kontraken ka. Agasimanday ta. Agrorotap ti kaso, gapulang iti kinachismosam. Pudno ka day ta nga ibagbagam? Ne, apay ibagak ayan sana pudno. Nuni Badet kel napan warwaras, asaan ati asawa na ti amate sikugna. Ni Lucia met, napan mo met inwarwaras, anilakay na tinagtakaw, iti mapukpuko atraktor, iti talon na iseng. Anya lakit din. Anya? Oh, antay ta. Ibagbagam iti tattao, asaan ang mabambanog ni Maria ng agdamdrama. Agmalmalam asumana, oh. Ang better da jay, tadabayan ti panagsasauna, gaputa dramatista. Ang sika, ti kinachismosam, makaswan ka, agmulta ka pa'y, kan mabalin ka pa'y amakulong, salbag ka. Gunggunam! Gunggunam talaga! Gunggunam tumanan inton madamdama! Lakay. Aday ta agrurutap ti kasum ita.
Makaamo kamutan iti biyag mo. Landaw, saan kumamot akas ta ti panagsasaom Asawa na, ngam kas takit din ti ibagbagam. Unay kan. Abay, kat no saan kamot nga imbaon tapno aramidem dayta? Lakay. Katakatawaam ken uyawam ni Maria akas lasaan ang mabambannog asumanao ije drama. Ngem ni Maria ket agsusweldo. Sikangay kuma. Agbain ka kumamot iti kasta nga aramid mo Ay naapo, makaskaswan kagapulang iti kinachismosam. Lakay. Denggam na ito maikadwa na ita akasom. Diyak amo no adda pa'y maikatlo. Uwan maikapat salbag ka. Dahito ti panunutam Imbaglaki din ta unjust vexation laang ti inkaso dakang ka. Dahita akaso, sakop laang ti barangay. Kasano ngay no cyber libel ti inkaso dakang ka. Piskalya ti bagsak mo, salbag ka! Apay, puno ka di tinadamag ka, Maray. Anya tinadamag mo Damag ko kinaswan ka nun ni Badet ni Panyang. Ken oray ka nun ni Lucia. Ket indarom na kanumay. Ay, pudno da ita paray. Kinaswanda ni Panyang gapu iti kinachismusa na. Oo, na yan. Anya laki, dime. Husto laeng, tapno pagnakman naman. Ay, kasta na ya pananguy-uyaw na iti anak ka. San ka no mabamban no gaso manao iti drama? Nga oray na lamapan ipagbagay ti kaaruba. Anya nga ita. Dayta nga road, mapan na ibagbaga akastoy kasjay ni Maria. Ngam na imbag pa'y ati anak mo, tagsusweldo iti panagsasauna. Ni Panyang ngay kuma. Ay, anya laki, din. Maikadwan ni Lucia nagdarom kontra kenkwana. Diyak mo agdarom mo ni Betty nga asawa ni Cardaw. Ha? Taapay? Anya man ang tibasol na kadakwada. No ni Badet, kat napan na inis istorya asaan ka no aputot nila kay natisikog na. Ha? Kano ni Lucia, kat imbaga na anilakay na kanaw tinagtakaw iti mapukpukaw at traktor da isay. Ni Betty Malt, kunana kano nga isaw tinangpoison iti taraken damiling apato ije bangkagda. Ay, nayay na Panyang. No pangalalaan na iti kakasta kay pagbagana. Ay, agsaki nga minday jay no saan ang makachismes iti saan apod now. Kat anya nga iti update kadagiti nagsasanga akaso Panyang. Diyak nga rod amo na niya ti aramidak nana. Anya? Maburibura na ka talaga. Day tati maganab mo iti kinachismosam. Excuse me, gumatak man iti si daan nana. Kan bayadak mo't lang ti utang ni tatang ko, no adda ti utang na Ay, awan utang na, balasang kaw. Anyat gatangam asidaan. Pork nana, isuman ti pangaldawan mi kini tatang ko. Sige, mabit lang. Oh, Kat, kumusta nga iti kaso? Manang Panyang? Ay, unayin ngamin. Dayta nga aramid mo. Uray siyak ngamin asan amakibibi ang iti biyag mo kat mapanak is-istoryahan iti karoba. Ultimo pa nagdram-drama kat ikam iti issue. Anya lakit din. Maria, Ibagbagam asa anak ang mabamban nung agsasaw iti agmalmalam ka nagpatpatnag. Ngam at least dayjay ta dati bayad na. Agsweldo akmat iti husto ijay Danmarts. anya? Saan akaskan ka? Agmalmalam agpatpatnag kang agsasao. Ngam awan mo't sweldom. Makaswan ka pa'y, makulong ka pa'y, salbag. Ayawan mon Panyang. Agkakanatan dagiti kaso kontraken ka. Ay, Nangeg mo ka day ti imbaga ni Maria ken ka. Ay agbain ka kumamo nga minen. nana.
Kitaam ni Maria amapan mo imarmarites. Asaan amabambanog tingiwat ng agdram-drama. Agsusweldo lakta ngaging gaita. Ngam si kangay, awan lang arudan sweldom iti panagchis-chismis mo, saan amabambanog day tangiwat mo, agmulta ka pa'y. Day tangarod ti parikot ko ita, nana. Sapay intun bigatan ti panagsasarita mi kadabadit ija barangay hon. Kalpasan ti panagsasarita yaw, ingka manun ijay ayan da Wilma. Itapay laeng, mang panunot kan iti sumarunumanen amapan mo istoryaan. Anya? Wan, tapno agtuloy-tuloy ti kasom, kan agrurutap. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.